Mr. Kanana Channel, portal de Boa Música. Aitibonele ni vavanuna inaingeneliwile ye. Aitibonele ni vavanuna inaingeneliwe imatsanga. Aitibonele ni vavanuna inaingeneliwile ye. Aitibonele ni vavanuna inaingeneliwe imatsanga. Awansati wakuranza ngari wokuranza intiso kuve angalavi wena olava male. Awansati wakuranza ngari wokuranza intiso kuve angalavi wena olava swilo swa wena. Akumoritia mumoritikero kuve wokuyembela Aku baby I love you uwe wakushisa ukuyembela. Kambe mina ntakaukanyana nilava kukaukanyana nitela ninyikela minau nitakaukanyana. Tombile sunga swiendla ela mini kujelile nikutelisela swa mina. Wansati lesunga swiendla ela mina nivulile nikutelisela swa mina. Mina na wena yitumbisane liranzo, mina na wena yitumbisane liranzo. Ela aningayolahla ngato ikuwe note waniranza na mina nititwela iwena. Ela aningayochukumeta ngato ikiwe note waniranza na mina nititwela iwena. Mina kwambela ukumile wanuna wakumuranza imilo. Mina lwe washipundo mino nitsikile kambe telisela swa mina. Telisela swa mina, telisela swa mina, vuyisela swa mina. Tela anuna wa wena telisela swa mina, telisela swa mina, vuyisela swa mina. Avanu avadlaye mina ka status uniposta kari na kari ingari woniranza. Ningo vanhu avadlaye mina ka xitatu unipostera kari na kari ingari woniranza. Kuve wena unifixira ntombi wamutiva loye umuranzaka kamina ulava male. Kuve wena unifixira ntombi wamutiva loye umulavaka laka mina wowondzisa kama. Amuti wa mina uchiyela ye wena utlela unikwele ngari waniranza tombe. Madoda ela ingeneliwile ati tombi ta manguva lawa akawanuna mizaya tiyele kathekela lokuti ku ta ku rhandza. Swi tivi leswaku xi lava mali ya xikola, xi lava mali ya timpahla. Ali rhandzu la kona i ku va wehe u khipa timali. Kambe ni leyi eka wena wansati telisela swilo swa mina. Aka eka we se ni tile la u nga tekwa kona. Byela luwa mukon'wani kumbe nuna wa wehe leswaku a vuyisela swilo swa mina ndzhaku. U tshika ku ni baleka loko ni kuma ndleleni u ni gijima. Swi nge ku pfuni nchumu leswo. Byela nuna wa wehe leswaku a tlhelisela swilo swa mina hikuva siku ni nga ta tiyena wa tiboha leswaku a ta swi vuyisa hinkwaswo. Mr. Kanana Channel, portal de Boa Música. A ku kala ni nga ku mbuli vito wa titiva. Avanhu avadlaye mina ka status uniposta kari na kari ingari woniranza. Ningo vanhu avadlaye mina ka xitatu unipostera kari na kari ingari woniranza. Kuve wena unifixira ntombi wamutiva loye umuranzaka kamina ulava male. Kuve wena unifixira ntombi wamutiva
tiva loyi u mu lavakalaka mina wo hundzisa nkama a muti wa mina u chiyela hi wena u tlhela u ni kwele nga ri wo ni rhandza Ntombi